Adtuyan tigat-gatang nga noodles, marituyang. Ay, agyamanak maray. Ay, huwag gayam. Adda ka di aramidam inton Sabado? Aglaba ako mamaray. Apay? Adda man ipaaramid ko kan ka. No kayat mo Anya nga iti iparamid mo. Dalusam ko matilikodan ti balay ko, tamulaak man itinateng. Ay kat mabalin lata amaray. No kasta nga raw, doray saan kan amang alay ti meriendam. Siya kaun ti makamu iti kanam. Ay sige maray. Mayatak. Masapsapa ka nga rod nga umayatap numalpas adagaws niya. Wun maray. Arigladaw. Anyat gatanga, maribanang. May sakilo nga asukar, marikwanang. Adto'y tibayad ko. Agyaman mabitlaan nga rod tala at tigat gatangam. Marikwanang. Apay, Ay sus, Maray, kasla da maangot ko anak sat ay wine, ay unayan, nalipatak mo tantay lutlutuwak ngayon na po Sapay pangaldawan ni Marit huyang daychay. Marikwanang, napauli magkamatay. Ay kuha maribanang, antuyin da aso karagat gatangam. Sige tay nakman kita antay lutlutwak ngayon na po Amangan no ison jay naksay. Insaganak aminen nga usara, marituyang. Agyamanak marikwanang. Agin anak kapay sa kanto agrugay. Naglawag ayam ti madalusan maray. Wen, ano sam atan dadakkel una yan dagitiroot na. Saan nga min nadaldalusan? Nairuwamak matkitday maray. Nasayaat nga ron no kasta. No makaininom ka, at dadanom ijay kusina. Mapan ka lang ijay, Wun maray. Sige, panawan ka pa dito'y tayo nakisagana ti meriendam. Kan nagluto iti pangaldawam. Ay, Narabyan ka mo't anagawad, tuyang. kasano? Pinag-overtime nakmet ni Marikuanang. Ay, nabambanugak ka naggabyaw. Anya? Ay, kunakman no agdalus laing taramidam. Day tamot timbagan edi. Ngam edi nakadalo sa kaun, pinaggabyon nakiday. Kahit inted na kadente tangdan mau. Saan pa'y nga raw, inton bigat ka naw. Ay kat kitaam tamangan no saan na abayadan ti overtime mau. Bayadan namot siguro. Nakaluto kan iti pangrabyanta, mabisina kaun. Ay kat nakaluto akon Inururay ka laing asumang pa tapno aggidan tamangan. Ala, agidasar ka nga rudan, tagpulo sa klabi ay. Naimbag abigat mo, maritoyang. Anya ti bagamaray. Lunes ita. Saan ka di nagtulagan ta idi napalabas alawas? Nga aglabata ijay karayan ita. Aywon kayam. Ay napasinsyakan maray. Nalipatak meten. Kun sa anak pa'y nga aglaba ita. Nay, apay ngay. Jak metla maigelgel dagiti lupot mikin ni badong kaw. Taging gaita ay nagsakit ti ramay kaw. Naan ano nga mintaramay mo, Maray? Pinaggabyon nak ni Marie Kuanang. Angam sa nabalay, tadamot itod na tangdan kaw. Kasta? Wun maray. Iso asa anak pa'y amakalaba ita. Okay laang, Maray. Inton maminsan to laang paimbagampay taramay mo. Ay naimbaglangan tay may ka marituyang. Itad kung titangdan mo nagdalos. Ay agyaman ak Marie Kuanang. Naimbag lang nga adday gatang mikin ni badong ko iti sardinas. At titangdan mo. Duwagas out. Ni, apay, di mo kayat? Apay ngay adwagas utlaeng. Kat no naglawa di impadalos mo. Pinaggabyon nakpay. Sana bale, tapinakan ka, Mare. Kompleto pa iti meriendam.
Unay ka meten, Marikwanang. Uray 350 meten. No di mo kaya't yagmaw. No amukla kastoy laeng ti itangdan mo kanyak. Jakla ko man nakitang tangdan kan ka. Nagadupay lang amom. Agreklamo ka pay laeng. Di ka katagyaman ta damayat amang tangdan kan ka. Nan-ano ka, tuyak? Ay, Nakunas mataro pa managawad. ay nabadaong nagsakit tinakam ko kini Marikwanang. Apay ka, day? Duagasot laang taintad na atangdan ka. Kat nagdagsan ti trabaho ngayon paaramid na. Umdas ayamat dito duagasaut kat nag-overtime ka pa'y. Kunak nga rod anayunan na. Ngam di namit kayat. Ay, ayan tayo chinilas ka. Sa dino ti papanam. Ay, kat mapan ko kasaritan ni Marikwanang Sana nasayati kasta nga aramid na. Saan nun? Baybay amon. Saan mo't lang agpaabak day dyan? Anya di ipaaramid mo kada kami kinigani, kagawad ko anang. Agkayo kayo man, kwaraw. Awan ngamin pagsungrod kon. Sana balay, tangdanan kayo. Manungay kagawad. Basta dated ko. Anya, mayat ka. Kasaritak pa ni gani no kayat na. Sige. Kasanukado ti kayo akasapulan niyo aya. Kat, no anya ti kabailan yung awitan, isulatan na. Sige, inak nga rod kita ni ganay. Damagak no kayat na. Sige, kwaraw. I-text mo kanyak, no anya ti ibagana. Apay nga ngagtugtugaw ka lang di na ganay. Adumot tinday tinaalata akayaw, Chip. Nayunan tabay iti kasta, dakdakkel mati itid ni kagawad ko anang atang danta. Amangan no saan ta mapagkat amin da kita, Chip. Lakit din, agtignay kan. Tapno ado ti mahalata akayaw. Tikunak, saan ta mapagkat amin da kita, Chip. Mabalinta mat asublian no at damabatay. Diyak mo no apay. Ngam kaslam masadutak ang mga wit kada kita akayaw, Chip. Di mo kaya ti kwarta? Kaya't ko kumaang kasla sa baling amin tagparparik na kanyak. Ala, tumakdar kakit dinitan, tapno makaadutan. Nakamerienda ka main, kagawad. Mabalin ka di nga alain main, titangdan may, tagawid ka main. Ay kawan Naimbag tayong palagi piyaw, ganay. At to'y titangdan nyo adwa. Pagkuduan nyo day ta Apay nga day ito'y lang kagawad. Manungay day ta, Chip. Duwagasot lang. Ay, lugit ano kasta? Sapay nagadot ti kinayo ta. No diyo kaya ti dwagasot, isubliyo ta kwarta. Nayunam kumamot kagawad. Kasi ti imbagak, no diyo kaya tintad ka, di saan lang, isubliyo day ta kanyak. Ay, nyamot tan. Umanaw ta karutan, Chip. Kunagtumit ngamin kan ka, Chip. Apay nga asak ti pabasulam. Jakmot amo akas di ti aramidin ni kagawad ko anang. Anya nga ita, nagbambanog talaeng. Sapay nagadayaw tinangalaan ta kadagijay akayaw. Nasakit tinagam ko iti inaramid ni kagawad ko anang kadata. Apay! Anya tinaramid ni Marikwa ng kadagayaw, ganay, kwaraw. Da kayo gayam tataba daw. Wain, iti pa'y asursurutin kayaw. Anya nga min tinaramid na kadagayaw aya. Saan na nga intid umno at ang danmay, tataba daw? Apay nga baga may ganay. Kasanunoy danon na kinikagawad ko anang. Ay, nailaw anak mo tin, Chay. Day, tapnoy bagag kada kayo Sinaurmot laeng ni Marikwa ng nituyang kaw. Di na inted di umno at ang dan nituyang ang nagdalos iti likodan ti balay na. Ha? Uy, papada kami nga rod Katuan, iso nga inton sumarunaw. Saan tayaw na makitang dan kinkwa na? Para makita Sa dino ti papanam dungaw. Tangdanan nak ni Marikwa ng amang bantay iti tersena na. Sa dino ayat ti papanan na. Adda ka no ilakad na apapeles ijay ilay. Sana balay tamay sa nga aldaw laeng. Ay kat mapan ka adong.
Saan ka paritan? Ay, agyaman nak. Ay, inton ada ited na atangdan ko. Igatang ko adagos iti pangrabyanta. Awad ti parikot iti dayta. Ala, agsagana ka kapno saan ka abala daw. Dunga. Marikuana! Maray! Umayak man agbayad iti utang may. Day, awan ni Marikwanang, Marituyang, nagpailay. Ah! Si kamo dayta, Maribanang. Katwen, tangdanan nak ni Marikwanang agbantay iti tersena na. Awan lat ang buko. Sigurado akurang matlaang ti ited na atangdan na. Anya nga tano ibagak kini Maribanang tapno ammo naman. Nang kasanungay, noom-numot ti ited na atangdan na. Di siya tong tidakos. Ay Marituyang, napauli magkamad. Ken, apay akas ti panangkitam kanyak. Ah, Adda ka din na ibagak, adi mo nagustuhan. ay ikwa. Awan maray, adala na lagip ko. Mabit lang nga rod erwar ko ti listahan ti utang yaw, takwintaan ta, maray. Ay na, pasensya kan Maribana nga, no narabya na ka nagawid. Ay, okay lang, Marikwanang. Ado ka ditigim matang itang nga aldaw, Mare. Ay, wen, ado. Binayadan mo ni Marituyang ti utang da. Nasayaan nga ron no kasta. At titangdan mo. Na, apay asa nga gasot lang ngay ti awat mo, mare. Di mo kayat? Ay nayunam ko mamot nagmalmalam binantayak ti tersenham. Ita, sa nga gasot lang ti tangdan ko? Sana bali atasan mo't anadagsan tinaramid mo. Nagtugtugaw ka laang mo't dito tersena. Na, Ay, narabyan ka man, dunga. narabyan nga men ni Marikwanang. Ayan nga, tika ninta ako na magatangam. Ay, awan ginatang ko. Na, apa nga? Sa nga gasot lang matintan ni Marikwanang atangdan ko. Saan nga umanay dayjay? Na, apay nga asa nga gasot lang. Nalakakanulang matinaramid ko. Ay. Nas ka na makasaritak da ita amarikwanan. Ay, saanan, inteng. Bye-bye, amon. Ay, kane, mangrugin titudo. Ay, malambinan ka lang ijarwar, numapan ka pa lang, iti ayan na. Ay na! Narbamot kan ti kusinak. Nagpigsa ngamin titudaw kan angin na idirabe eh. Hindi ko arog na sumungad Kasaritak man tatarimaanan na ti kusinak. Kwarog! Dumagas ka man pa'y ditaw! Nay, narabamot ako sinam kagawad ko anang. Ay, huwag nga rod kwarog. Mabalin ka diya tarimaanan niyo kanigana eh. Sana bali tatangdanan kayo. Ha? Ay, kwa. Pasensyakan kagawad. Nga magpasada kami ita. Ala ka din, akwarog. Ay, awan ngamin paglutwak no sana matarimaan. Pasensyakan. Ngam sigurado adakdakkel ti mapasadaan may. Ngam titangdan mi nga ited mau kagawad. May sama na corn beef, Maray. Dayta ka dilaang ka ba daw? Wen, Maray, sagpawan mi man ni tinatang. Ay, mabiit lang. Nan ano ti kusina, Maray? Narba nga ro din rabe eh. Nagbigsa ngamin titudo ka na angin. Ay, wine, nangig ko ti radyaw. At da ka no typhoon, Maray. Ay, amangan no kaya't mo atangdanan ka. Ipatarimaan ko kumaday ta kusina. Ha? Ay, kwa, Maray. Pasensya kan. Ado mo taramidon may kinituyang ka o ijay talon. Naskan niya apitan may dagiti nagbati anatang. Sakbay pumigsa ti angin kanti daw. Ay, pasensya ka na, Maray. Mangkita ka lang iti sa bale amang trabaho. Ay, si kamagayam tinatanawa ka nakabado iti yelo, paribadan. Naa. Aday ta. Kasaritam ni pare inteng, Maray. Amangan no kayat na atarimaan ti kusinam. Ha?
Makitangdan. Ang mga nudi na itid matuong no tangdan ko no bilang. Sayang lang kibanog ko no kwa. Nay, pare, di ka ba't nagsasaaw? Ah! Nangig mo ka dating bagak? Kwa, saan na mabalin pare? Amumit nga ado ti pakakumikumak. Ha? Imayak la gumatang iti sidaan mi kanibanang. Ay, kaslawan mo't ti mayat a makitangdan kanyak. Bisi damat aminan. Ay na, karma siguro da ito'y kanyakon. Ay, kagawad kwa nang, agbalbalo kan. Saan anasaya at asauram ti padam a tao? Anya nga ita, awanin ti mayat a makitangdan ken ka. Kasla na imas ta kapig ang igo pa manggay. Ewan. Ay na. Samot tangad-tanga din dagiti bilit nga aglalagto ka dagiti sangati alnos dito'y paraangak. Kita mo karap. Kasla awan parikot da. Nagraragsak da amin. Kastamot at talaga dagiti tumatayab. Agaalati uda ka dagiti sangsanga. Sakay nakatagtagarita. Ay, imbag pa idagita pinarsuan ni Apo Diyos. Naman nakabalin iti amin ta nagraragsak da ibridi. Ha? Apay ang gail? Saan ka naragsak iti biyagmaw? Ay, saan nga ran? Kaya't ko kumati bumaknang. Ang aging gaita, kat saan nakpay mat abim maknang. Kaya't ko kumati maadaan iti adu atakwar. Anya? No maadaan ang iti adu akwarta. Tumulong ka kadagiti marigrigat. Papintasik ti barangay tayo. Agdunitak iti sagay sa sako abagas iti tunggal bumarangay. Anya? Maaramid mo nga tadayta no bumaknang ka ang gail. Wala. Maaramid ko kwaraw. Alaa, sabay ko mga rod ta bumaknang ka. Ha? Anya ka mo tanang gail? Makakigkigtot ka. Abmukon kwaraw. Tay, Basta amukon. ti anya. Kwaraw. Umutangak man iti 200 maw. Ha? Tapay. Basta umutangak bayadak tumilaan. Mala, pautangan ka ang gail. Basta bayada ma. Uy, di kag danig. Bayadak daw. Mala. Yung ka mga iti 200 maw. Tamapanak ijay ilay. Violet. Enta impalabak at t-shirt kan pantalon ka. Aywan, kapitan, mapitlaan. Kapitan. Agyamanak indakon. Nini, may bayad yung ay, kapitan. Ilista pa lang. Bayadak to. Mapanak namin ijay ili ita. Kahit usarak na ito impalabakan ka. Talaga nga ilista, kapitan. Oo. Ngamin, agbaybayad ak mo, di kuryente. Naimbag ti danum ata libre. Uwan ko nakman. Sige, indakon. Manaktak kami. Violet, apayajak makitkita ni Marikwanan. Nakarikaplat ta day tatersina na. Napan iji bagyaw. Aganak kanu iti kasar. Aya, Duwada kininanabanang. aya. Sumat lagayam ajak ida makitkita. Well, nana. Ay, imbagda pa'y tanapan da ijay bagyaw. Siyak nga ta. Kaano akmay ang mapan ijay? Didak pa'y mat inayaban. Kanya-kanya day ti gastos, nana. Kikibi ka no. No adda ka. Day tala ka no agpapailibre di amam. Ha? Te ko namkit day, imot da. Sa bagay, kasta ti ugali da. No ada kwartada, sandak nga amaw. Di mapan ka matiji bagyaw, no adda kwartam, nana. Awan nga raw. Gusto mo ti kunada nana banang, tinanakwanang, nana tuyang. Agasim ngay ti gastos da, ni isurot da ka. Tawan nga rod kwartam. Ala, saan abalay, Violet?
Iso asaan nga saksakit tinaka mo, anana, no saan da ka nga insurot? Anya ngay nga raw. Ang nasa Iraq at talaga violate. Tadida man laing bagbaga kanya kamapandagayam ijay bagyaw. Ha? Saan da ko ni kabilangan ako maray? Ay, yahoo! Yahoo! Ay, kurog! Ay, umay ka dito salas! Ay, dasam! Apa yang kay? Ay. Kanya ti mapaspasama. Kita im dito ano miraw. Ha? Ikaw param. Ha? Kuaraw, agtigtigar-garan dagiti sakak. Ha? Ha? Ya! Wow! Baknang kananggal! Kuaraw, awagak niyan tim, tayo pakaamok abak nagakon. Sige, Angkyle. Awagan nyo ni Antay. Idayal mo! Hello, Inteng. Apay nga imawag ka? Ay, agawin kan. Tada sorpresa ken kadungaw. Inton bigat pay laeng ti Kalaysa. Agawid kami kan ni Marikwa ng itirabi eh. Ay, alagarod. Angam di mo itantan, ti panagawin mo ah. Apay aya. Ay, baknang tan. Ay, milyonaryo tan. Aguuyaw! Hello! 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 Inidip ng ti cellphone na. Hello! Madilat ta. Anyaya ti ko na Angkyle. Aguuyong ko na naman. Ha? Aguuyong ka no. Saan na ba siya Angkyle? Ay? Kinalaat mo mat ngamain. Imbagam a milyonaryo kan. Talaga man. Ay, masurprisan to ni Antintun sumangbay. Kwaraw. Agsagana ka. Taintan to alaan ti inaba ko. Mas daawak launa tuya. Duan na bulan na madlaw ka ngagkaragatang na pare inting iti appliances da. Nagdakkel atibay. Ref, kun amin ay. Nga raw. Kan gumatang kanupay iti brand nyo ako, Gina. Ha? Ay imposible ah. Kasta ti damag ko. Ay, imbag pa'y ni pare inteng tamats manay. Ay, inak man umutang. Bareng pautangan nak tuya. Sigay ba daw? Padasum, bareng pautangan na ka. Pare inteng, umayak ko maumutang iti kwartam. Nakajakpat kan sa may paray. Ay kwa. Awan. Naumutang na. Awan to pa'y may pautang ko. Kinsaan kamot lang agbaybayan. Alaki din na paray. Nagado ti kwartam. Manulaang matisang agasot ngay pautang mo kanya ngay. Ay, awan nga ron may pautang ka. Ay, ala agawit kan. Saan ka nga mo? Ha? Ay, nangigmaw. Saan ka nga amaw? Angkyle, at tao di tarwar to'y barangay haul. Agkid daw da kano iti tulong mau. Namuandan sa ngamin na bimak ng kaitan. Naglalay nga da kita. Taday talag dawat ti amuda. Awan kat panagbain da. Ingka kasarita ida Angkyle. Ay, pagawidem idan. Tawan maitid ko kadakwad ha. Niya mausting nga ti ikam Tay gatang na kano iti agas na. Ay, awan maitid ko. Dagitamot at tao, taday tala maglaklak at amuda. Ingka papanawon ida, tadistorbo da iti trabaho dito barangay hall. Kwaraw, mano ti intad kan ni Inteng nga kwarta. Awan antay. Awan! Diag paisaw ti ibagam. Awan nga raw. Pulaos. Uray siya kwarog. Pulos adinak inikan ni Inteng. Ha? Apay ngay. Ay, awanan. Nagbaliwan ni uncle mo. Uray siya nga asawa na kat imutan na. Patulong akma, kapitan. Mabalin ka day. Ikanak iti igatang ko iti bagas kaw. Sa anak namin ang makatagod ita. Tanasakit ti sikat kaw. Anya ko mga no nasakit ti sikat mo. At bibiyang ko dit. Akidawak nga rod iti tulong mo, kapitan.
Imbutos ka pa'y ide. Na, ay uray. Ibutos na. Agkid daw kan iti kayat mo akid dawahin. No met Igatang ko lang iti bagas ko. Ay, awan. Kapitan. Ay, sige, gawit kang tada papanak. Ay, rumwarak ita. Ay, mga asi ka kapitan. Uray, taado ti Ay, kwarta. awan nga rod. Nagpuskol ka ti ropa mo, nalaklakayan. Saan ka makaaw-awat? Uncle, Eh, ikan nagmaniti kwartam. Ta ipa-repair ko man yung tricycle kao. ay awan maitad ko kan kakwaraw. Utangak lata na, Uncle. Saan mo't alibre? Ay, uray. Uray sa Uncle. Imutan na. Katbayadan ka mo ta. Utang may. Ay, uray Awan latam mo kung nabayadam. Kasta itanti ibagam kanyak. Nalipatam ka din. Ano saan ka pinautangan idi ti duwagas out? Kat saan ka kumabak ng ita? Kataging ka ita. Di mo pa'y binayadan tay duwagasot ka. Binayada kon. Inlibre kan to pa iti pliti, di nagpamanila ta. Kain inlibre ka iti restaurant. Pa'y kurang pa'y dadya bayad na. Anya? San ka man arupat kwarta? Pa'y nalakaaya. Ito nagrigatak mo ti kwarta. Nagrigatam kiti. Ay saan alakit din? Agawit ka kit din. Awan maitid ko. Enteng, talaga ka di adinak ikan iti kwarta. Nga uray pakitsindak lakuma. Na, anya ang makitsinda. Katsak mo tagat-gatang iti amin na masapsapul ta. Sige, igatangan nakman nga raw iti napintas a shoulder bag, Enteng. Total, ado mo ti kwartam. Gumatang ka ano, ado kwartam. Anya, imutan nak nga asawam. Idintaw tasyak ti aglablaba iti kawus mo, ti aglutloto iti kanam. Uray at amangmangan kamit. Kasta gayam Ha, sige, manipod ita, panawan kan. Total, kastamot gayam ti panunot mo. Ala, kwartam laday ta kwartam, Intay. Unantay. Unana iday. Ano iso ti bumaknang. Tumulong ka dagiti agkasapulan iti tulong na. Ang amidi bimaknang. Tinalikodan nanday di asa una. Sobra ti kinaimot na. Ultimo siyak nga asawa na. Imutan na. Pulos adinak ikan iti kwarta. Masurunak. Madetirik na kwarog. Iso apanawak man langan. Asawaan na ati kwarta na. Papanam nga rod nga antay. Inak agyan ijay balay ni Violet. Nana banang, nasaya at met no agyan ka payla dito'y ayan ko. Tapno andakad kadwa. Tumulong ak iti trabaho iti laundry shop mo, Violet. Nana. Kat adan to, matangdan mo Ay saanan anas kan. Ti importante, addapag na udak. Saan man, Nana? Siyempre, agtrabaho ka nga road. Di tangdanan ka. Free chow pay, Nana. Ay na. Agyaman ak unay no kasta, Violet. Parinteng? Si kakadinday ta? Nakadumit ang telas mo pare. Balitok ka din na kita. Wala! Balitok na kita. Bakna nga ngaron. Naimbag ka pa'y pare. Tabak nang kan. Ngam ti asawam. Makipagnanaid lang ka ni Violet. Kadaan niya kumaita. Pinanawan na ngaron di bayam. Kasanaw. Kit oray ni Maribanang nga asawam kit imutan pare. Kadaan niya kumatibibiyang mau. Hoy, paribadong Manipod ita. Saan na kaon nga sasitgan. Magmula sa araw na itaw. Wala na akong kumparing mamirmiraot. Pasig ababak ng itanti kumparay. Umalis ka dito sa sango ko. Tamang ano ko na anti tao akong pare ka. Laksiden kan akong pare. Gapot na day tala umut-utang ti amom. Awan makukwartam.
Awan mo, Maribanang, makipagnanaod ka la dito'y balay ni Violet. Idinto tabak ng tiyasawam. Basta awak amaray, taimutan na ka ni Kapitan. Wen nga raod. Binalbaliwan ti kwarta ni Kapitan. Ay, Sobra ti kinaimot na. wen nga raod, Marituyang. Ang mala, no kasta ti pagragsakan na, awan mabalin ko. Sa dino ti papanamanggal kat rabiin. Ay, ijay ilay. Ijay ilay? Oy, Hey. Sapay nagado ti alahas mau. Kan anya day takarga ti bitbit mo abang. kwarta ti linaon daytoy. Agsasarak kami kadagiti ko kumparek ababak na. Agsugal ka, agmajong ka. Ay, urean niya ter aramide. Wala ka ng pake. Ikatang maamin nga alahas mo. Agraman pagananay mo. Saan? No di mo aramidan dayta. Patayin na ka. Saan da ka patayan? Saan? Sige, kakadwa. Alaan nyo tibag nga igam na. Sigurado, maragsakan ni Bossing. Saan na mapalid? Kwartak daytoy! Kastagayam ha. Sige, kakadwa. Bugbugan tayo! Asino ay di ka nga tuk-tuk-tuk. Uy, tingat rabi eh. Saan na ka repis, Violet? Sak ni Kapitan Inting. Anay ko. Mawawag. Gutom pa ako. Nabambanog ka nagnag na. Manipod ijay ilay. Aging gana dito. Apay nga awan ka usyaw, Kapitan. Ay, nalada amin. Agraman sapatos ka. Inalada. Agawid kan. Ta saan nakmutla nga ikabkabilangan. Ay, agasam ko matisugat ko dungaw. Nagsakit ti bibig ko ta binugbugdak. Nagiti managdakdakas. Ti amokit gagayam ko ida. Saan mo't gayam? Awan bibiyang kuken ka. Gaputa awan mo't bibiyang mukanyak. Saan ka day? Banang. Agawit ka ka din ije balay di kagdanag. Adapay natdakwartak. Kukwam aminin. Saan akwarta tinapatag kanyak inteng? No di kat tinasayaat nga ugali. Idibimak nang ka. Imutan nakmutan nga asawam. Saan abali tamangmangan ka? Kung kunam kanyak. Sorry, Banang. Sige laeng, inteng. Agbyag ka nasa liwanwan, taadaw ti kwartam. Kabayatan ti panagnak manipod ije ili. Aging ganito kabildatan. Nagamamirisak. Ano kumata sa anak napasikat. Sa anak kumamahit isagmak. Di da ko maginundawayan dagiti impagarop ko agagayem ko. Nalada ti kwartak. Kinamin asuot ko. Naimbag ata di dak pinatay. Ang binugbugdak. Ouch! Sigurado ka nga agbalbaliw kan. Uwendong nga. Agawit ako man ije balay. Katalagang agbalbaliw ako. Ay, Kapitan! Nasaya at mat na nakaamiris ka. Uray na kurapay lang kaya dapat nagbiyan. Basta tinaskan kat agpinpin natag kayo nga agasawa. Awan serbit aglaplapusanan akwarta. No saan mat anaragsak ti pamilya. Apay ngay, nakarikap mat day titirsina ni Marikwanan. Nga raw na natuyang. Itayak pa nga karasubli di tawi. Ay, sus! Apay nana, kaslamadanagan ka. Ay, talaga madanagan ako raw. Permiti ka ba ti barukong ka? Ha? Iso jay mangmangag ka, Ay, kasano nga tada ito yan? Anyaya ti problema. Ay, awan nga rod pagutangak. Yay.
Nagado dita atirsina. At dasag dudwa atirsina dita laod kandaya. Limamot dita abagatan kanamyanan. Ay nasaan da ko na kaya tapautangan. Anya? Wen ko araw, nilaang marikwanang ti agpautang kanya. Ay kasi akmet maray. Apay ko maakaasi ka, Mare. Kasana. Ayun ay na nakakaasi maray. Agsangit ka man pa'y nga main. Sa mo ibaga, ti kayat mo nga ibaga. Ay, mabalain maray. Wen mabalain ti agsangit. Saan? Di kayat ko adamagan kat numabalin ti umutang. Anya, Bagas kan si daun maray. kat, tay pagut-utangam ngay atersina. Ay, nakarikap matjitersina ni Marikwanang. Nakarikap? Kaano pa'y? Hindi pa'y gayam kalman anang rikap maray. Aya, Un maray. Ah! Ay! Kaya't nasawaun saan kami namangan kinibadong kawa. ay kat mabisinan kayon Iso nga ron nga umayak umutang ka maray. Sige, mabit lang tay nakmangala iti bagas. Kan sardinas pa'y maray! Apay nga taan ang recap di tersina ni Marikwana. Jakman ama. Awanan ti pagistambayan no kasta. Kag nagado di tatersina pagistambayan. Iparit da. Ingkabil da di karatula. Ti no standby. Kasla no parkan. Wine. Ay, jak among no kaano amang lukat di tersina ni Marikwanang. Ay dakas dagim imot dungaw. Iso ano umay umutang ni Marituyang ay kaikam Isungarod a pinautangak. Ay kaasimat tanang rekap di pagut-utangan na atersina. Wen nga rod. Bala, sa nabali, tada kamot ako mari ni Marituyang pagutangan na. Awan latta. Nakarikap latta ti tersina ni kagawad kwanang. Wen nga raw. No umay ko kitain. Mairanamat nga umay mo kitain. Umayak nga rod umutang. Kasanungay. Kat nakarikap pa imot ti tersina na. Ay, mapanak manin umutang akin ni Antay. Ha? Ay. Hustaw. Kagapgapo ni antik anapan nagpalingkay. Aya! Ingkan umutang nanatuyang. Na, Marituya, di mo pa'y nabayadan diyan mo na nga inutang mo Wen, amok maray. Ita, nayunam ti utang mo. Wenen amaray. Ket nayunam di sigod nga utangak amay sa kilaw. Anayumon a 5 kilaw. 5 kilo? Wen amaray. Ay. Bayadak tumulaeng. Sige man laangan. Ken sidaan pa yun Sardinas. Saan mo ten amaray? Karni mo ten Na, kat no si daan mi kaniinting dayjay. Mangibingay kamutin iti utangak maray. No kagagapom sa iji palingkay. Sino tinangibaga na panak ijay palingkay? Ni kwaraw maray. Ado ka no ti pinalingkay. Ay, ala, mabiit lang nga raw. Tama panak mangala iti utangam. Inmay manan imutang ni Marituyang? Ibagbagamot ngamin adakas ti agim imot. Iso a pinautanga kun Hun angem. Ay, kanayon mo tan. Dakes nga ro ti agim imot. Uno mangipatakder tan ititirsina taglako tamutan. May bayat pa. Kat no di pa'y lang nga ibagbagakon ka dayta. Ay, agure ka. Ay, ni Kwarog, tatulungan na ang mga ramit ititirsina di tasangwan ng tibalay. Abdan pagutangan nay! Yehey! Nananaan niya pagutangan kay pagbagamot. Dahil ito'y tersina ni auntie
Dito'y kaminton nga umutang. Ay, bawal ti umutang. Ha? Makitkitam day ta. Pinigkatamaon iti bawal ti umutang. Wala, inununa ako na. Bawal ti umutang. Yay, awan pa'y lang lako yaw. Pinigkatamaon. Addan pagutangam, tuyang. Nang lukatan ni Marikwanang? Di mo pa ayan nakita yung baro nga aramid at tersina ni Maribanang. Ha? Hindi ko marikabanang? Adan tersena na? Wain, Addan. Ay! Yes! Nay, napakas lang naragsakan ka anak angay. Ay na, adan pagutangan tabadong. Lakit di ah. Uray sa anin amang lukat ni Marikwanang. Wain, Nalaklaka apagutangan ni Maribanang. Antay, tulungan kan amang i-display ka dagiti lakaw. Wen man, kwarog. Nagado ti lakom ah. Wen kompleto tilakog. Mas ado ti lakom ngam lako ni kagawad kwanang. Ibagamon ka dagiti gagayim mo, nga dan tersenak apaggatangan da. Ay maray! Siya kunti mangiwaragawag nga dan tersenam. Dahita ti paglaingan ni nanatuyang, antay. Nuwaragawag laang. Siya tinalaing iti dayta. Aya, Sigurado nga ado ti umay gumatang, maray. sige man nga rod. Nay, anyangay dito nakasurat dito sangwanan, maray. Apay, di mo makita aya, nagdadakkel pa'y tiletrana. Ay, kwaraw, si kaman timang basa. Kunana dita, bawal ti umutang. Huwa! Wen, marituyang, bawal ti umutang. Unay mo't daytan? Kwarag, Apay, antay. silpuam man iti bawal ti umutang. Uray ko kumare, bawal lata. Ha? Nagatidog mo't dahitan nga isilpaw. Ay katwan Ay nasaan mon asilpuan, kwaraw, taimbagamot ni Antay. Unag pa'y so antay. Pa'y asilpuak pa'y lang. Kat nangagan ni nanatuyang. Bayam nga rudan Basta siyak ti tagawaragawag, maray. Mapanak iti amin asuli ti kabildatan. Tamapan ko ibaga nga addan tersenam. Ay na, agyamanak maray. Tersena analaka ti maggatang. Ay na, may mayat manan, Ay! marituyan. apayakas lakan na lugi ang naggapo dita tersina ni Maribanang, tuyang. Kasano, bawal matgayam ti umutang ije tersena na. Bawal! Nagkuna! Iso, nakasurat pa ije sangwanan. Ayunay mo daytan. Ang saan ka madanagan pa daw? Tapay, Iwaragawag ko ka na nga da tersena ni Maribanang. kit manungay titangdan mo. Singirik tulatan na. Ay kitwin na. Apay libre kit amin ay. Na, apay nga tuk-tuk-tuk ka, inteng. Gumatangak nga ron, testing. Da, masapul pa'y aya nga agtuk-tuk ka. Gumatangak ngamin iti pumada. Kasta awan ti libre. Isumbat. Mukmat ang negosyo. Awan libre. Katwan. Itid mong tigat-gatangak a pumada. Oh, dayta. Bayad ka. 5 piso? Ay, kurang dayta huy. Mano aya? 10 ti maysa. Na. Awan kwartakon. Ilistak nga rod ti balance mo. Na talaga negosyo Ay katwan no saan mo abayadan? Agin tires. Anggal, kaya't ko jila ko ni ante atinapay. Gumatang ka na. Mga lakalatan Bayadak amin nga ala ko arog. Awan libre no ni antay. Kasta ka day? Ewan. Kitaan. Manggaw atak iti may sa akin day. Enteng, Makita.
Stricto gayam ni Antay. Unak tumat kan ka. Kita emang gaw atak manan iti Chris Papa. Ay, anak ko. Ay, naanay. Ay, saan ka nga agalalatan itilako? Makita ko raw. Uray la di makal dagiti mata ni Antay. Daya libre ka ni Anting. Pabayadan na amin. Kakaruba! Apay na natuyang? Nakagatang kayo kadan, iti asukar kan kapiya. Ha? Apay aya? In kayon gumatang, iti baro atirsina ni Maribanang. Ha? Adan tirsina ni Kapitana? Adan, ay nagadaw tilako na, kompletaw. Aya? Nalakapay tilako na, iso amapan kayon gumatang, iti tirsina na. Ay, oo niya. Nangagyo ka karuba. Sige, mapatayo kayo. Sigay, adala ko na buggoong kan suka. Ay, kasla dagiti lako mutlang ni kagawad kwanang. Nadadupay dagiti ngamin lakoy din ni Marikwanang, ha? Pada na mutlab, ha? Ket, dagiti lako ngay ni Kapitana. Ay, kat puro ka barbaro, puro kagat-gatang. Ay, inakman nga rod gumatang. Malaing kan, bakla. Ano pang kami, May? Ming kayo aminan, ang mga numaibusan kayo. Ay, sagay sa laang, mahina ang kalaban. Nagadumat ng tigumata. Ay, Inteng, nagadaw tinaglakwak ita. Nagadungag pa, so. Nuwan. Agpat-pat nagak sa agbilang ita. Naglagi pa, saan tapay anang anta na? Awan oras mo nga agluto. Taday talaglaklako tikin kinwam. Ay, katuan Ay, nalibatak mo tan tinagluto ng agpaysaw. Mabisbisi na kon. Iturog mo latan Nagrigat gayam tadatersina na. Maribanang, addaak. Marat. Ay, jak masangot ito malyaw. Tamadamaak na agilis-lista iti ado anaglakwak. Mabalin nga agtugawak dito'y ruwarte tersina, maray. Ay, sana mabalain. Agbayad ka. Anya? Amin nga umay agtugaw iti tersenak, agbayad. Oho, para lang agtugaw, agbayadan. Katuan Di mo padpadasan ti agtugaw, tarisibuan ka adagaws. Ay, sus, tumakderak nga rudan. Ay, agbayad ka lata Ay, sobra ka man. Ay, singiran kan. Mano a minutos mo, nakatakder dita sa angwanan ti tersinak. Pumanawak man langal. Marito yan, anya ti aramidam dito'y sangot ti tersinak. Agtaktakderak lang, may. Ay, sana mabalay. Agbayad ka. Agbayada. Katuan Anya ti bayada. ti panagtakder mo dito'y sangot ti tersinak. Anya? Apay ngamin ngay may kamanon dito'y. Ha! No saan kang agbayad? Sige, pumanaw ka! Apay ngay may pinapanaw mo ni Marituyang. Kat nakatakder la iti sango ti tersina. Awan gayang pagbayad na. Uri agtakder iti sango, pabayadam. Ay katanya ngay. Kaasi anang iwarwaraga wag ka dagiti tattao nga umay dagumatang iti tersinam. Basta. Agbayad ti asino man nga agtugaw kan agtakdar dito isang wanan ti tersenak. No kasta nga ron. Agbayad kamot nga ron iti business permit mo. Anya? Pagmultaan kamat iti overpricing. Anya? Pagmultaan na? Wen! Negosyo nga ron. No saan mo matasay saya atin ti aglakaw. Siyak amis mo ti mangiparikap iti tersina. Anya? Ay, nanabanang! Saan ka matlatagayam nga excuse kadagiti lintag ang may patpatungpal dita barangay yun? Iso asurutam langan ti umno. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag